Jadi wal fitnatu asyaddu minal qat, syirik mana fitnah hinan syirik lebih bahaya. Jadi menyona orang yang murtad lang kampung yang raja hana getangani monyotanyo pi hana tetangani jinnya dosa mandu. Ini sebuah kewajiban. Kemudian mengenai taubat, ahli taubat, nyan baru qatalahul hakim, gepok li hakim ataupun naib hakim. Caraji dengan koh taku. Puna gepu tempo le, hana gepu tempo, langsung. Nah, langsung ge hana gepu tangguh. Karena benar kali gak ajak untuk taubat, wateng hai tim taubat, dan langsung gukoh taku li raja. Jadi karena paken, karena syirik kan lebih bahaya daripada, lebih fatal bahaya daripada kita membunuh. Lebih baik tapok sida urang daripada gentayangan urang murtad dan urang yang dari Islam kembali kepada musyrik loh. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qat, syirik mana fitnah hinan syirik lebih bahaya daripada kita membunuh. Artinya lebih jerok pada pandangan agama. Taku orang yang murtad dan musyrik daripada musyrik itu beredar di atas bumi Allah.